dubartiin muslimaa tan ummaan isii haati kiyya Aishaa jettu. Aishaa haadha mana ergamaa Rabbi ummul mu'miniin fakkeenya godhattu akkamitti qaanyii fitattee qaama ishii qullaa deemti mee takkitti tana siif himu. Aishaan gaafa itti ergamaa Rabbi alayhi salaatu wassalaam akkasuma ammas abbaan kiyya Abii Bakr Siddiq gaafa du'an mana kiyya ergamaa Rabbi mana Aishaa keessatti awwaalame mi tanni shakkitanii darasoonni achi keessatti awwaalame abbaan Bakri hoggaa biratti awwaalamu hoggaan isaaniif seeneetu waa'ee godhu huccuu kiyya firraayin lafa kaayee ijaaba kiyyaas niin kaayee firraayin banaa'itti seeneetiin du'aa godha maaliin jaa'ette egaa kuni abbaa kiyya kuni jaarsa kiyya maaliin irraa qaanfadhaa eessa jiran isaan qabrii keessa jiranii bar qabrii keessa jiran falammaa maata Umar ودفن عندهم عمر بن الخطاب رضوان الله عليه غاف عمر دوئي جت إسام برت أولهم عمر دوئي إسام برت أولهم تكاو تودي يفرّا بنتي ونسين نتيبر هو تودي يحالم فرت جبيش مملة تكاو فتق يلفقايا إنسان نتي إن يجدوه عمر بن الخطاب يجدوه ummaan teenya Aishaan dubartiin ta'e isin fakkeenya godhachuu qabdu taakkanati haati isaanii san khajirurraa osoo hin ta'in khadu irraa qaanfatan qabrii jala jirurraa qaanfatanii siin jee laa hawla walaa quwwata illaa billah meelaa ligaamee obboleessoo mee bareedina haadha muumtootaa tana laal ati yoo jaartii tan teefirra kaayee ni ettaani haadha mana kan keeti ni ettaani akkanumatti banatteetuma qarree siin deddeemtu obboleessoo magaalaa giseenii fedheetus boodaati kashoo takka hijaaba dhume tokko garte ol lume ol jajjallatee dhume tokko hin deemtu huccuu bareedduu bar manaanii qabdii bar na biratti uffadhu jettuun huccuu bareedduu hoggaanii fi taasisaa dheetu yookaan immoo bakka aruusaa dheetu jaartiin tantee uffattee sii deemti uffata bareedaa kana uffadhu jettuun hijaaba kanaan uffisi uffadhu jettuun dubartiin teenyarra ni uffatte hoggaanii fi akkanatti ilaallu uffachuu uffata ni qabdi garuu ammoo uffatuma qabdu sanuu gufuufiteeti deemti gaabboleessoo hayamee hoggaan jaartiin tantee yoonii fi harka keessaa baatillee ilmaan ni qabdanii miti ilmaan keessan guddisaa akkanaa tana guddisaanii isin jaakam jettan ilmaan keessan hijaaba akkasitti ol guduunfanii deemuu san dhorka ammaasis dhiirota gariitiitu jira ani saahiba is tokkoon qaba ammoo inni san naafis saahiba garuu ammoo nu waliin hin deemu inni san eenyu hojii deemu obboleetii saahiba kiyyaatii hojii walitti isaan haasees anaa fi obboleetii mucaasanii saahiba aboo ni jaalattaa hin jeen lakki hin jaaladhuu jee saahiba hakkana ammaali sitti yoo ananan saahibtu kadhalaa saahiba godhatu akkanaan jeen aboo hin jaaladhuu naan jee saahibuma malee ay anaa fi obboleesii hin talatanii saahiba yoo nu saahibe maal rakkoo dubartiinis saahiba kiyyaas hin jette dargaggeessi takka ni haaseessiti wajjinillee galgala waaqni ja'an garuu ammoo saahiba siin jetti ni jaalattaa hin jaaladhu maali saahibuma maali saahiba akkamitti eessarraa dhufte saahibummaan akkana ani hin jiru ati hin jirtu isin dhiirtillee kun hin jirtu hay maaliif fi nu saahibne yoo maaltu maateetu saahiba dhalaa sitti nu keessa fi saahiba naan jetteeti ammaali sitti hin jeenabo anuma saahiba nan godhattu yookaan naa fi obboleetii mucaa tanaa saahiba obboleesii isii saahiba maanuun saahibni hin jee maanutti ni daamnennaan lakki akkanumatti bakka maali dhalaa saahiba godhachuun maal rakkoo qabaa hin jaaladhuu naan jee hin jaaladhu ani akkamitti saahibuma naan jee akkasi aboo saahibummaa akkanaa tun haa badduu qaoo dhiiraa fi dhalaan akkamitti saahiba wal godhatan saahiba akkamii wal godhatan oo tuni maraataa yahudaati bar intalti muslimaa takkaa fi dhiirti muslimaa takka saahibaa mee dubbii tana gattiin tale xiqqoo mee gayyaa jaadha qashu sakandii waa xiqqoo mee xiqqashu keessa gabbuusa atumaatiitu ka'ee intala takka saahiba godhatee bar saahiba maal irraa barbaaduuf saahiba godhatte intala tan mee naafuun gallee ugaan khalaas dubbii gabaabdu akkana namni dhalaa maal jaanni beekta namni tujjaaroota saahibe jaalatii duniyaa irraa dhaala jaalaluma duniyaa tan irraa dhaala namni dhalaa saahibiyoo shahwa fadhinnaadha wakkaa wanni irraa harkatu inni fadhinnaadha saahibaas gaa dhalaa yaa dubartii muslimaa yaa obboleetii xiyya qaali dhiiraan saahiba godhadhan jin atis obboleessa kiyya gaarii dhalaan saahiba godhadhan jin gaa dhiiruma akka dandeetii barbaadadhu dhiira san keessaa hooni
hunda saahibi isin hin jedhu bar jaaleettanii lama taqit fulaanan khaliila guyyaa qiyaamaa akka jettee itti isheen hoytu saahiba guyyaa qiyaamaa itti isheen hoytu hin godhatin aboo feenaanin abaluu saahibe inni san wareena godheetii osoo ni fifina natti haasa'u da'awaa yookaan immoo masgiida irraa na hambise ibaadaa irraa na mure osuma wareena godhu aboo feenaanin gurbaa san saahibeettee guyyaa qiyaamaa kan irraa hin sheenoon dhiira irraa hoo akkasii saahibiin siin jaa atillee yaa obboleetii xiyya qaalii dhiira saahiba hin godhatin abbammu mana kan keetii qofa saahibni kan kee dhalaan raayis saahiba filadhu dhalaa hunda saahibi isin hin jedhu dhalaan raayis tan guyyaa qiyaamaa itti isheeneetu osoo na abaluu saahiba godhachuu baadde jettu saahiba hin godhatin aboo qaanfii rabbi nu haa kennu warra allaa irraa qaanfatu rabbi nu haa taasisu